Chief Minister Nong Thomam Birian Contractor Suba National Games Amadi Ani Suba North Games ta medal laur kraba Sanari Singamasung official Singbo Ikai Kunabaduna incentive Kusinakre. Republic Day listening to Columdoi, Taurumda, Yakai, Tingaiba, Pinanaba Bomb, Gipolam Sing, Putopusin, Taubani Haiba, RFA PLA Gikada, Ani Hairok Part to single area dagi, Yam Labakusukulai Kayaga Konana Fari. Kwaraman Kaitil temporary market setup from Pambi, say Nabal Laiba, Amadi, Piriba from Pambagi Matamgi Mayokta, Kaitil Fambi Singna, Irang Hauratuna, Police Kamuk Nabada, Vendor Taruk, Aswapanangkre. Infal East ki Porampat Police Station Manung Sanba Telepatida, underground is Singnaba Singna, remote control, ID Bomba Matamlamle, Miami Painakre. Rai Savagi MP Sana Zawbalay Simana, Loktak Pat Amadi Kaibulam Zaw National Park, Yokatuna, Tamnabagi Wafam, Parliament of Pukut Kray. Enforcement Directorate Nasar Sithagat Krabamatunda, Dimapur Special Court Amana, NSN IMG. General Secretary Tungalin Muivagi Yaman Naba at Amayaun Atailu Sing Makara, Code Asid Laknaba Kangalakre. Amadi, later light about Kudong Saba Lauraga, Mui Karana, Sal trafficking Amadi Sal sexual abuse Kitabak Satatuna Lady Haina, Social Welfare Joint Director Banti Quantauzamna, Fondokre. Kurumzari, IS News Ming Tabi Kwaipun Mapu SHYAMKANHAI Takelamna, Taran Oksari. COVID-19 in Octona Bakuto in a Hambio, hand sanitizer Sutinabio, Marks Opio, Photographic distance Tambio, Yaribamaki, Baxen Dos Suna Kaptopio, Sex in Manapunamaki, Yapabani. How's the power sat on a pizzeri? Manipulenga ki Chief Minister Nong Thomam Biriana Lamdamasida Association ani thopagi thabak thadok na si haina appeal tauraduna Lamdamasida numidangda sananaba floodlight ki khodong saba leramdaba adu haujikti Khuman Lampak Sports Mini Stadium amasung Hockey Stadium da floodlight hapaga loina hauji luang pokpa multi-purpose complex tasu floodlight hamna tabak satari high grade Wafamasingasi, Manipur Olympic Association Sinduna, Khuman Lampak Sports Complex ta, Manipur Olympic Association Court Yata Pangto Kiba, Contractor Luk Suba National Games Amasung Anisuba Norris Games ta, Medal Laura Krabasadari Singamasung, Official Singbu, Ikai Kunaba Amasung Incentive Kusinaba Gitaruma Pangto Kibane. Wafamadu the Semistana Fondo Kibane. And Virina Makata na Fondo Kibada, Hausi Main Stadium gi, capacity asi, Hengat Naba Tabak. Paikat Naba Honadi Lunana, Mio Lak Amahena Sanba, Stadium Sana Naba Infalo Whisky Mapamamada, Project Paikat Lagani. Langas in a cabinet Mifam Pamduna, Nesta Namasung International Arenada, Medal Laura Pamasung, Saruk Yaruba Sing, Case Incentive Sing, Hengalagani Highness of Fongduk Laduna, Medalist Putok Liba, Ko Sing Su, Incentive Hengalagani Haiki. Gold medal fangaba national gold nui phangiba mayam se at least nui ngi chaningai leitaba sananingai trophy leitaba training gi leitaba do yes sunil dairo radhe sam su leiredna hoji gold medal fangiba nui da right ki wat para kari gi problem lei ge ba poto madu government da hairo madu ekhoina noi da free da koi provide tawna ba tawge ba adu noi olympic phawgi wakhal di leigo phangma phangdaba na mani ko ngamba there is another things noi gi wakhal da ma bawli thamjeba o rcc game su hana na hawai delhi gi dulpa sani yang khaira ka no ka tit tak lein mo dai chaw no lawil pa sanga da henga krabani Chief Minister Nong Thomam Biriana Contractor Suba Gujarat National Games Amasung Anisuba North Games Meghalaya da Medal Laur Club Sadari Singh da incentive Kusinaduna Pungning Tawutki Manipur Olympic Association na Shellaga Pangtoki Bataramadu da Association Sigi Mike Degi Memory the Mamasu Chief Minister the Kusinaki Taramadu the Yas Minister Govindas Konthauzam Manipur Olympic Association the President Dr. T.S. Radhyasyam Kaisam Tong Assembly Constituency MLA Nisikant Sapam Wangkai Assembly Constituency MLA Arun Kumar Thangzam Amasung Tonganba Association Arjun Awadi, Drona Sarge Award in the Singma Singsu Sabyaki.
Taratruk Subasam Rifles Tagi Pangba Akanaba Palmangi Matungina, Taubal District, Hairok area, the Aina Tinkraba, Laloluf, Pielig Achangmakada, Karana, Matang Saida Pang Tokadoriba, Republic de Tauramda, Yekai Tingaiba Pinaba Bomgi, Polam Sing Putoposin Tauri Haiba Palma Fangbadagi Matungina, Hairok Partugi, single area, the Ngasi, Nongalamdagi Pungamarum Tabata, Tibomaki Tabak Satabada, Pielig Kada, Ani Fakatungam Krehaina, Police Tagi from Palman Hairi, Farabami, Ani Adu Hairok Part to Litan Makongdagi, Maibam Ibosagi Masanupa, Maibam Kanta Say Nipumangamadi, like I Asimaktagi, Taudam Anobigi Masanupa, Taudam, Bumeso Say Kuntramapani Hairi. Tauvalgi SP Zoge Sandra Hobisdam Gimiang Maka, the district Asigadison SP, O Wangkomba Amasung Commandogi OCK, Nitaranjan Amasung Taratruk Subasam Rifles Kapun Bakambo Amana Pagalakiba, Mi Ani Adutagi, Magazine Yauna. Glock pistol ama magazine ga kona ba 9mm pistol ani 9mm ge kapa yari ba marum marfra Chinese hand grenade bomb mapan detonator nipan wire detonator ama 9 volt ki battery yauba remote control ama wireless detonator receiver ahum amasung mobile phone ahum fakar bangam ki police na wahang pahong tabada makhoi ani lup asige self styled safe style Captain Deepak Kauba amagi makha the Lak Liberty Public Day Tharamgi Mangoinana Tampa ki tongan mafam sing the labor lenga ki loisangamadi security the attack satan laba plan tawbani haina khangmangam ni suhairi faraba polam singa loina makoi animak makha taba ain gi tabuk lokhanabagi damak hairok police station the kusina kri hairi Singasi koina undulgi pungani da koi rest tawraga mokoibu ain gyoiba sabsaba legislation launa naba paika chan police station sinaraga undulgi tabuk singa do koi chathagani yamlaba kulai singasina Thobal district amasung atai area da thoning da thodok kya thom gadu do koina madu matam chana koina kano paw se phangudagi koina madu loina mali recover tawraga koina ngasi tagi horaga undar bolem to bichapa operations ta koina phangma ngamani haibase koi Thobal district police amasung 16 asam rifle gi aso Simen amani haibase in Washington tawtani Kwaraman Kaitil temporary market set a popam gimaisai and Abalaiba Masung Pofam Pamagi Matam Ayukipung Tarutagi Namiting Bapung Taranti Fawadang IMC Odaramana Lib Kibagi Mayok Tangasi Kaitil Fami Sing Irang Haurutuna Police Kamuk Nabada Bender Taruk Asopan Nang Badagi like a Nakre Taudo Singas in Namiting Bamatung Pung da temporary market set the Kaitil family be Imai Will Sinamakogi Pofamga Mari Lenana Tok Libasai and Abadu Pukatuna, Kananaba, Infal Municipal Corporation, IMC Office, Tamna Lakpada Police na, BT Road Kim Rumal Teng Masinda Tatke, Kaitil Nupi Singadu, Mafamadu Dagi All Assembly Road Lomda, Amuk Laki, Police na Makoib All Assembly, Mapadasu, Amuk Tatuna Makatan Sadan Kide, Police Ki Tawangadu, the Koi Sound of Kaitil Fabi Singadu, Irang Haurtuna, Mafamadu the Police Ka Sound of Munaki, Irang Kankalakpadagi Police na, Paper Spray, Moroki Spray, Kafsindana Control, Tawna Honaki, Taudogaduda, Pitaru Kahena, Mitupa Masung One Taba Yaubadagi, Rims the Pokotun like a Nagre. IMC na temporary market set Kikatil Ayuki Puntarutinum, Niminuma Puntaranti, Fawbadang PDBC, Handokadabani Haina Bender Singna, Davi Tauri. Saira sidangasi upung tarilom taba matam de Infal East ki Porampat Police Station manung san matelefatida underground singna basingna remote control ID bomb matam lambadagi Miami paina kre mafamada da bomb ni singna ba posak ama leiri haiba pawma Infal East District Police na fangbadagi khudakta sangsen bagaloina na mafamadu cordon tawdana thamki State Police ki bomb detection amasung disposal squad ki team na ID adu ayuki pung taraga minitara da aswengam yaudana logthoki ayupung trama thoki Kuntari Taba Matamda, Bomba the Infal Iski, Normizing Singda, Diffuse Taukre Hairi. Bomba expert ki matungi nangasi telepatida, Tamlamliba, I the Bomado, remote control ni, KZ Marirom, Lumi, Silver Ball Amada, same ID Adugi Manungda, circuit board Ama, electric detonator Ama, TNT slap ahum, RDX KZ Ama, 1 to 9 volt battery loinana screw amasung yopina splinter oina semani hairi ningsing bayaba di matam khargi mamang da so telepathy da bomb pokhai bagi thawdok ani thoki ba laikhrabani ngasigi thawdok aduga mari lenana Porampat Police Station na ki samala khotkre
Rais Sabagi MP Sana Zawalai Seman Loktak Pat Amadi Kabul Lamzau National Park Yokatuna Tamnabagi Wafam Parliament Pukre MP Sana Zawalai Seman Ngarang Fam Kiba Parliament Mi Famda Wafam Sipukaladuna Hai Loktak Hydro Project Amadi Itai Damasagi Kanabakaya Ledabaso Ona Tainabada Mangzaba Kayasu Lady Loktak Hydro Project Beneficiary Oribas Sing Asi Manipur Nagalin Asama Masum Mizoramni Megawatt Samaga Manga Putopagi Manungda Manipur na Megawatt Kuntramanga Tamak Sijinaduna Lakli, Adabalema Riba Megawatt Homudra Aduna, Yum Tangnadi State Sing the Yon Bane, Loktak Hydro Project Amadi Itai Damna, Low Singu Yaba, Lehau Senmalam Hector, Listen Mariform Doga Samri Yankairom, Ising Tumzinduna Manung the Lady, Akoibada Kundariba, Miamgi Setbillon, Punsi Mahingamasong, Nata Safu Feed and Sokali, Loktak Park Akoibaki Pibamda. Ikang Kangong Dana, Chow na Hong Lapagi Pibam York Mayok Nare, Loktak Padasi, Nomagit Tenzelakli, Kaiwalam Zau Nestan Paki ecosystem Amasung, Akoibeki Pibam da Suyama Chow na Sogale, Malam Yunama Tangaya floating park asi, Shangai Horopamni, Tanglaba, Samakal Amadi, Manipur State Animals Oriba Sangayasi, Nestan Park. Asi Kaktada Fangmani, Haujidi Sangagi Masangasi, Saniyang Kaidagi, Hantari Amadi, Kangkul Mutkiba Yabagi Pibam the Lady, Hiramasigi Matang the Yanglaga, Sangai Kanamagi Damak Loktak Part Amadi, Kabulam Zau Nestan Park Yokatuna Tamna Pakat Payaba, Tausil Kudimak Pakat Piuhaina, MP in House Kikutanga, in the Alengak Taksinki. Prevention of Money Laundering Act ki Makhada Enforcement Directorate na Makhoigi Mathakta Sarsit Thangat Kraba Matungda Dimapur Special Court Amana India Lengaka Santi Wari Sanariba NSN IMG General Secretary Twingalin Muivagi Yaman Naknaba et Ama Yauna Atairu Singh Bakara Court Asida Laknaba Kangan Krihairi Idigi Matung ina Laluluf Asigi Masana Masavu Colonel ni Haijaba Treasurer ki Thausu Puriba Railulung na Sarangbi Alias Pela Sa Jeme Amadi Maki Loinabi Road Chawangasi Innocent Ayamna Salaiba Nam Haduna Miamdagi Sel Kaiba Racket Amadi Sene Hairi NIA na Komjales ngani kungi July tha da register tawkiba FIR magi matungina makhoi mathakta money laundering case asilakatuna sarsit thangalakibani hairi NIA na thangalakpa sarsit adugi matungina laluluf asina Manipur ma Nagaland nam haduna sel khaiba na maram oiraga lenga ki yamlaba senfam nakalama de thaidok nabagi maram ama ohelle NSNIM gi Geng Kutpu Asina Manipur the project Kaya Paikaliba construction company sing Kayadagi Aran Bamo the text on the Yamlaba Senpam Kongale Edina Tikatpaki Matungina Manipurgi Tamelong Sanapati Ukrulamadi Sadil district NSN IMG Insar Singna Kongalapa Senpam Sing Ado Treasurer Railungda Kusinai Loinana Yamlaba Senpam Kaya Kongatpagi Tabak Satari Hairi Laitalari bagi kodong sabalaw ragami karena sal trafficking masung sal sexual abuse ki tabak sataduna lady haina social welfare ge joint director Banti Kontauzam na fongdorakli ngasi singbairong the Labor Tribal Research Institute Manipur Commission for Protection of Sal Rights amasung FBX India Suraksha na pangthokiba nomagi oiba state level advocacy meeting to effectively address sal trafficking and sal sexual abuse in Manipur ke thauram na wafamasi Banti Kontauzam na fongdokibani thauram adar MCPCR ge sia fasan forlapam manibabu amasung MCPCR ge joint secretary finance work ki member secretary Regina Hongrena Athoi Bamitung Sunguna Yaki Banti 1000 Maka Taradon India the lady was sing as Manu the Manipurna human trafficking is sang Yamna Wang na lady Maru in a later light of Imungi music na Amuk Heli Masidagi Ngak Tung Nabagi Damakta Langak na Chanakanglon Kaya Amasiam Labaso Sanabayadaba Kayamra Mamasu Yauri Masigi Manungda Haidok Tana Tamba Masung Haidok Payadaba Sal trafficking Lunena Sal ex sexual abuse ki case Kaya Sulaita Banati Sal trafficking Amadi Sal sexual abuse Asi Tangnasi Harabadi Langaki Lady Departments Ngamadi Lamasi the Tabak Tauriba Music na Amato in the Tabak Taumina Bamato Tai Haiki Manipur Unistat Lainga ki Makada Laiba Loy Sang Singasagi Group C Amasung D Post ki Tabak Lobada Manipur Staff Selection Commission na conduct Wadabani Haibani Adabo Lainga Asina Rulasi
थुगाइबगी ममी चाउना तारी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC की माइकेदगी फोंदोरकली बीटी रोता लाइबा कांग्रेस वावंदे MPCC न सिंधना पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा पार्टी की वांगांगलोई एडवोकेट रवि खाना ग्रुप सी अमसुंग डी की ओइबा स्टेट लेंगा की पोसिंग लौबदा नियम सुमना लौननबा कंडक्ट तौहनबगीदम मणिपुर असेंबली मिफम द अपोजिशन अमसुंग रूलिंग पार्टी अनिमगना अमतोइन यानादुन स्टेट असेंबली दा पास तौरबा मतुंग स्टेट मणिपुर Staff Selection Commission asi SEM kibani. Commission asi SEM kraba matungda Gazette Pongduna ek amasung rule SEM duna sahi asage September thade ke sanaba haukrabani adabu ngasi fawada SEM kriba Commission asigi siyapasan amasung members sing hapa laitri amaromda sahi asima ke October thada lenga ki tonga department karana group C amasung digi post kaya launana advertisement thoki masida posting asi lawbagi thabak asi commission na conduct tawbagi wafam yaude masida hangning liba wafam di hauji faba commission asigi siyapasan amasung members sing haptan lairiba asi lenga ki department sing asina tawningba tawba yarabara natragana thabak sing asi lawba the rule Thugairi haiduna commission gi matangda hanglakpa wafamda leithok lesin tauba yahanana ba taubara haina hangki ravikana makhatana sathariba thawang asina commission lingbagi wahantok lehendre lenga ke tonga tongba department kharagi group C amasung D gi post kaya lawbagi thabak asi commission gi siyapasan amasung members sing hablaba matungda logadabani masi natriba fawadi thabak lawbagi process asi lepkadabani karigoma namduna department thabak Lauba tarabadi court ta case yauna miyam amasung Congress party ki oiba makhal makha kaya gi agitation kaya lakpa yai haiki Class 1 gazetted officer sing, Class 2 gazetted officer sing si dilaw raga group C D guba laibasi masigi sing si department sing na dum lawba aduga concerned minister sing MLA sing minister na sing ba makoina thok lawbagi recruitment process ta puchang bagi practice lairagadi yam singa matik saba mi sing qualified ba khanbada wagani haina Manipur Staff Selection Commission siling khatbada mod amantoina yalakiba koi Thasige tara nipangi numidang pung taramathoi mini yankairom taba matamda laikhidaba singjamai wangma kongba road baigabati laikai dagi salam ningo laisram om ibeto mi sai yankai mapureba biramani gi haksanga silokre mak famung da famduna FIFA World Cup 2022 gi final match yengai da nongmai maruna pandra laikhidabani misi sigi matang da sem ki ba JC amadi imung manung yauna aroiba mathomangam pangthokna ba JNMS ki mirel sangdagi haksanga da lokibani panbai ai thodok asiga mari lenana Khangembam Devakanta alias Bovi Sayangkai Apopa Nabakanta Kauba license gun paiba mi ama police na farba matungda mangani police custody da rimal lauta duna lairabani Infal Mori Lambi ki kudeng tabi sek post Assam Rifles Tenopal Battalion nangasi lupa lak yang khaimari ga Lising tarama thorongi oigadaba sanagi biscuit taruk nupi ani dagi fakat pangamkre faraba nupi ani dudi mori rom dagi infal lom da lakpa gi lambida koding thabi post sek tawba dagi fakat pangam kibani faraba nupi ani dudi sanagi biscuit sing aduga lonena makha taba thabok lokhana bagi mori ki custom department da kusina kre hairi Southern Angami People's Organization na thas ke tara manga de Manipur gi maung masa sing Nagaland da changlakpa thingba danatana state adu thadokadabani haina kihalakpadagi Nagaland da pandu lailaklaba maung masa yankai mari ngasi Minister Mbirina senduna charter flight ama waiduna Imphal da purakre charter flight adu ngasi ayuk pung tarama da meri taretta Dimapur da Imphal gi Bir Tikendraji International Airport da thunglakibani maung masa yankai mari adu gi manungda nupi angang kaya yauri adubu ayamba na mahiru singni makoina Bir Tikendraji International Airport da thunglabada mau Imphal Market Coordinating Committee mau Council amasung mau Students Union na taramna oki nungtil pung tarani thui tabada lengak na sinduna MSRTC gi bus ahum da airport gi mau fawatin ki Kanglaipak Kanbalov KKL na maitai mitaibo scheduled tribe ki list salan bio amadi sinko kibo ST list gi lokthok pio haiba davi tawduna ngasi singmairong da laiba hotel class grande gi mamang da khongjang sangsin kre Police ki thabak thauramda technology sijinabagi saruk ama oina ngasi Susambu District Police ki e Malkhana DGP P Donglelnas
sangakhre ngasi sangabagi thoramadu da ADG intelligence Asutosh Kumar Sinha, ADC Clay Khongsai, IGP Zone 2 Dr. IK Muiva, ASP Sursampu Sivan Sarva, Amasung Police ki ate official kaya saruyaki. Ngasi sangariba I Malkhana Sina, Police na Fagalapa Polam Singi Sesang, Section na Thamba, Case Amaga, Marilanaba, Masaksan Ayoma Dagi Amada, Manganda na Transfer Tauba, OC Amada Yamna Laiba, Mawongda Yamna Laiba Mawongda, Kusinaba Yaba Amadi, Bar Kosijinabana, Yamna Line Trek Tawa Yabagi Kudong, Sabana Singba Sinkaya, Fangalagani Hairi. Central government ki employees sing na fangleba salary gumna mathang sei ke January thada ke Manipur lenga ki makha da thabak tawriba singi DA DRPU piba state government ki thabak ta ki potharaba singi house fawba pithoktan leriba retirement benefit sing atuma matam de pithokpa state asigi leriba department sing the watan leriba post sing hapsinba thabak ta ki pothaba ki sei hompu ki mahuta hompuni thoi ohenba hana ki pension system sanahanba secretariat service ki inter-transport policy ama semna na bangarang M2 amasung MGO ke JC na Chief Minister and Birenda memorandum mapisin kare hairi ngasi Waqf Board of Manipur gi sinduna Manipur na sinduna more Ward number 5 Muslim basti gi manung sana laiba madrasa Qasimul Ulum da distribution of aid to the masjid scholarship to the Talaba Haiba Tharamama Pang Thokre Tharamadu Tia Hills Horticulture and Soil Conservation Minister led Pau Haukipna Atoba Mitunglin Oiki Waqf Board of Manipur gi Sia Melilong Kendra MLA Abdul Nasirna Functional Person Oiki Tharumga Marilena Minister led Pau Haukipna Crystal Lining Sarpasingi Kwaidagi Sawakumayama Oidiba Christmas Festival ga Marilena Zad Bizat Kaidan Lairaba Pankaida Lairabagi Pankaida Lairaba Mapureba Lakidra Nupi Kayada, Ngamzaba Karda Orebasu, Mateng Pangzagi Kanbadagi, Naseke Programasi Yauba, Lakibani Haina, Fongdoki, Komaya Sida, Lakpada, Fur Suna Kundariba Mori, Lamda Masida, Nungsi Sanana, Saukapa Pura Orison Haina Su Ministerna, Eva Paujel Piki, Lunina, Mapureba Lakidra Muslim Ningul Kayada, Selgi Matengsu. Pangki Minister Lepo Hawkimna Makata na Haikibada More Lamda Masigi Sotana Ladiba Hiram Kayagi Matangda Miam na Paukta Kaya Pipira Hairduna Sakwat Taurangi Hiram Kudimak Manipur Lengaka Tanaduna Tabokto Ontok Naba Soidana Hodagani Hainasu Minister Miam the Tazaba Tamki More 1 number 9 the Laiba lies on tough ground proprietor the Saiboy Haukip ki naun hangba lies on restaurant ngasi Tribal Affairs and Health Minister led Pau Haukip na Sangakre Sangabagi Taramadare Cookie Sip Association ki President Saikozen Baite Hill Tribal Council More ki President Victor Lim Thang Tautang Small Town Committee ki convener Insa Sengnaiva Cecilia Hauke More Pastor Fellowship ki Secretary Reverend K.K. Hahau Gangte More Baptist ki head Dekon Thangangam Hauke Moregi Manung Sana Amasu Akoba the Leba Bilis Kayagi Chip Kayaga Lunana Moregi Mir Kayana Saruyaki Taramadar Tribal Affairs and Health Minister led Pau Haukip Nahai Moriasi Sakwat Naba Honabada Isai Sagi Angam Batakta Honabagi Damak Thagachari restaurant hangliba singna yam hygienic oinaba semsi sip singna su haksang sokada basinjak makhal yolandanaba khanganki loinan egis policy da railway yoragani asigumba development mayamasi aikoina matau karamna thengnagani aikoi karamna sem saragani haibana singba minister na asigum wafam singasi khanglaga miyam sem sadun leiba matau tai haiki Aina Tinkraba Lalolov Kangleipa Communist Party KSCP ke Comrade Thanga Sinkhadagi Haubism Abung Sai Kuntrani Toy Elias Ice Inungan Bamaitei Apok Lake Hidrab Ice Kunjabi Hariamati Apok Pile Hidrabi EVM Sa Task Taranipan Genongalamdai Pungani Makhairum Taba Matanamasaki Anaba Aman Lake Hidri Haidi Saliba Sailus Ngani Kunitoy February Tada Yao Lantengi Damak Lambi the Kong Tangjilakiba Lobasigi Taxikasi Tawalon Ngang na satpa Comrade Amani, Mangna Lekidabada Party gi Firal Tangkai Sinkatuna, Red Salute Piduna, CSQ, ZSQ Party gi Unit Sing,
MFL gi kem singa masung ati mawal unit singda yaol gi ikai kunaba utki amadi laikhidraba gi aroiba mathong pangthoki haina lup asing information and publicity secretary in SARS S Mangalna ngasi press ta thadora pa chirula man hairi maang na laikhidaba asina lup asigi oina hangdun lehuraga daba magi mafamasi mention mangamdana adumak lehuraga ne maangna mangjaraba ningtam manglan mangphaung na mangamdana punsi loi khrabasu tungda lakadaba ningtam khongul liba kayagi lambidi mahangna falamki kamret abung maitai ma ki mafamda thamoi sokna awawa phongdok sari amadi imung manungi awabadasu lubna saruk yazari haina chirlo cinema kha tarakli Manipuri Dr. Nomaitem Santana Entrepreneur of the Year Business Transformation Category 2022 की award फलक्रे मुंबई की ललित होटल दा दिसंबर 13 पांगथोकिबा ग्लोबल बिजनेस अवार्ड लाउथोपगी थरमदा अवार्ड असे डॉक्टर नोमाइटेम सांता खुसिनकिबनी हारिब अवार्ड असे ब्रांड आइकॉन मुंबई वेडिंग आइकॉन मुंबई अमदी सेसा मीडिया न्यू दिल्ली की मैनेजमेंट की मखादा बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्राना खुसिनकिबनी डॉक्टर नोमाइटेम सांता सिंह अपोप नोमाइटेम इबो सवम लाइफम सगोल तोम मखा लाइकाई इम्फाल वेस्ट असे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अमदी सोशल सर्विसेस के लमदा आयरन मैन ऑफ इंडिया की अवार्ड फंगबद नतना मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ममिंग याउख्रबनी मणिपुर हौकी बपुंग कुनमरी दमियोई अमत कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिदे एक्टिव केस मसिंग अनि द लैरी कोविड कॉमन कंट्रोल रूम दगी थादोर रिपोर्ट मगी मतुंगिना लाइसर असिदगी मियोई अमत नाब फगलब थेंगनखिदे फगलबगी चांग सादा मफ्त्रानी पान 10 मरी तरुक्ता लेंगदन लैरी मणिपुर ngasi फावद पुन मियोई लाख 13 लिसिंग हुम मरी चाम मफ्त्रा मापन कोविड टेस्ट तौकिबगी मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइखिबा मियोई मसिंग असि पुन्ना लिसिंग अमगा पुन्ना लाख अमगा लिसिंग कुंत्रा मापन समापन कुनिथोई सुखरे लाइसर असिन मरम ओइरगा मियोई लेतबा याउखिदे अमदे लंदम असिद लाइसर असिन मरम ओइरगा लेखिदबा अपुन ममिगी मसिंग असि हौजु फावबदा लिसिंग अनिगा चामनि मापन लैरी अमरोम द हौकी बपुंग कुनमरी इंडिया द नौना मियोई चामा तारानी थोई कोविड पॉजिटिव ओइखी लैना आसिन मरम ओइरगा मियोई अहुम लैखिदे फगलबगी चांग साद मुफ्त्रानी पान 10 निपान सिनो ओइरी अपुन म कन्फर्म केस ना कोति मरी लाख निफु तरुक लिसिंग हुमद्रा तरुक सा मुफ्त्रा मापन यौखरे एक्टिव केस ना लिसिंग अहुम सामरी मुफ्त्रा दा हंथरकले लैना आसिन मरम ओइरगा लैखिदबा मिगी मसिंग ना लाख मंगा लिसिंग कुंत्रा तरुक सातुक हुमद्रा तरेतने लैना आसिन की नाबा फादन डिस्चार्ज तौखिबा मिगी मसिंग ना कोति मरी लाख निफु माथोई लिसिंग निफु निथोई सुबना कुंथ्रानी थोइने लाइनास दगी गाक थोकना वैक्सीन कापथोकिबा अपन मेगी मसिंग कोति सनी कुन हेनख्रे मालेम की ओइना कोविड लाइसन ख्वाइदगी सोलब लेबाक संग मनुंग यूएसए ना अहानबा इंडिया ने सुबदा मसुंग ब्राजील फ्रांस अहुम सुबदा लैरी अवानो पोक स्टेट की ओइना आसाम ना अहानबा मिजोराम ना नि सुबदा मसुंग मणिपुर ना अहुम सुबदा अदमक लेंगदन लैरी नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन AIM ना अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम की मखाद ATL मैराथन 2020 to 23 की एप्लीकेशन ngasiदगी थाबा होग्रे ATL मैराथन असि लेबा आपसे ना ओरिबा इनोवेटर्स सिंगिदमक्ता नेशनल लेवल इनोवेशन चैलेंज अमनि हाइरी चैलेंज असि द वर्किंग प्रोटोटाइप्स नत्रगना मिनिमम विएबल प्रोडक्ट MVP की खुथांगदा फुरुफ की सयनब लैबसिंग करमना कोगनगनी हाइबगी अनोबा पोरम पुथोकपगी सांगदमनब अमने माराथन असगी ममांगदा पांगथोकिब एडिशनदा इनोवेशन लिसिंग तरेट पुथोखरबगी मनुंगदा मकोक ताकिब चहुम यांखैबो इंडिया की ममिंग लेरबा कंपनी सिंगदा इंटर्नशिप तौबगी खोदोंग साबा फंगलखिबगा लोनना अटल इनोवेशन मिशन AIM ना प्राइस अमदी सर्टिफिकेट सिंग सुपीकी सलिब सही असिदा पांगथोकदोरिबा माराथन असि हेन पाकथोक साउथोकदोरी एडिशन असगी टीमना इंडियास G20 प्रेसिडेंसी हाइबसिनी G20 मिफम इंडिया द पांगथोकदब मरमना मालेम की थाकता थेंगनरिब सैनब सिंग करमना कोकनगनी हाइबकी मतंगदा AIM ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन तौरी हौजे पाउगी मरथन ब्रेक अमतंग लौसरी
इलेक्ट्रिक लाक्तबना मरम ओइदुना असाब इसिंग फंगलर हाइबि नंसा थिनिंगाई लेत्रबा Thompson Solar Water Heater. Contact number 9862669522. Aikhoigi address Hairanggoidung Nitam Karong, Impal West. Breaking matung ngataran og siri makata pa pauda National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disability, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Janai, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of Indiana, Asa Kiran Manipur ke kusamnadun early identification referrals haiba hiramda nomagi oiba district level seminar amangasi Sandil District ki Pena Singh Village Community Hall da pangthokre. Sandil District ki asa worker kayana sar yaduna pangthokiba seminar adu hautoba ki tharamda Dr. N.D.K. Mao, Director Family Welfare Service Government of Manipur na athoiba mitung len amasung Dr. Sarthani Medical Officer Sandil District na akhanaba mitung wani sar yaki athoiba mitung wani sar yaki ba Dr. N.D.K. Mao na hai lamdam amada mipung khodimak masama ufana thamna na bahona bada asa workers singi chaurba thaudang lei ngasi pangthok leba seminar ase asa workers singi damak yamna maru oiba thauramni mirol liba mama amadagi hauraga angang unaraba matung fawbada yengsin biduna ana ayek adu nganna khangdok biduna layeng sathabina bahona bada asa workers singi achoba thaudang lei haina phongdoki ngasi seminar adugi technological session da BV Paul Mental Home Mongsangay Special Educator Supriya Paul Nupimacha Ngakpigani Nipu Sandra Amasung W Bumalana Mathang Sina Introduction to Early Identification and Intervention Mechanism of Early Identification for Special Needs Child Amasung Roles of Parents and Community in Other Early Intervention as per RPWD 2016 High Biram Singh the resource person Singh Wani Wanganki. Ngasigi sana bagi pau. Ngasigi sana bagi pau da sahi tarama thoi da ngai riba MMA fighter korau henba Urung Purelna Thas Gitaratrukta Gawagi Art of Combat India Fighter to Mighty Bapiduna Art of Combat ki title ki trophy laudana ngas Imphal thongna kre Fighter asina haukiba July thada Mighty Bapiram kiba Mighty Ba Fighter Lekras Bagdwarbu Super Fighter Amuhana Mighty Bapiki aduga Russian Fighter Ignatina Masa Ngamdabadagi fight Sanakidre, Ngasi Manipurgi, Inkalak Leva fighters sing the Inot Ama, Happy Riba Koro Hanba, Koro Henba, Amadi, Magi Coach, RMX ki Profighter Rosan, Mainam na Imphal International Airport Tunglabada, Sanorogi Imamanung, RMX ki Manager Amadi Boxing Course Lunana, Sanoroina, Lay Paring, Hook to the Ikai Kunaba Utki, Fighter Koro Henbagi, Course Rosan, Mainamna. Paumi Singh da Fongdor Kibada Russian fighter ga ahan fight sanagada ba adu Russian sanare adu face up loiraba matung da masa nungaitre haiduna sanakidre amaromda koro henbana super fight Mumbai machaga sanabada yamna thuna loisinduna AOC 9 gi trophy lawrapa ngamkibani lakadriba fight sing gidamak course ama oina makha taba training satargani hainasu Fongdoki Mabani is exhibition fight or not over the Mayam Najodum, Ubianga, performance Pazana P. I did Magi, only overweight over experience labor. Fast round the Kogi super fight, Mumbai Sajiga Sana, the day Mana Yam to finish top right. Next bout say Maj object training Zekara and upgrade on Novo. Next year they issue training is at Kadong, Kogi road to UFC, Zoinayam, my interest, they am sending by time. Ma train to the Maigadum, Luina by time, Matung Tark, Asale. Matangi about the Domana training part or Levian Kitang Hena world class Levian, the high tire to the Tamnaba planning like. All Manipur Football Association Amphana Sundana Task Taranipan Tim Nipana Group Anitona Saru Yarga at play 7 football tough Kwakatil Mayakoibida Satarliba Anisuba Carnel Ketramayam Arun Kumar Memorial Futsal Tournament King Asi Sanakiba Metsama the Classic Football Academy na ESU Wankaiba Panjal Tarit Anida Mighty Pikre Ataba Metsama Dana Rao Larimam Lekayamasung IFC Kwakatil na Panjal Mari Sanaduna Drosatki Metsama Dana
NERAU FC na SSC bu panjal taru manga da maiti papiki. Manipur Cricket Association sendana lawang pukpa cricket ground da team taruna saru yaraga satharliba ani suba MNCA Women's One Day Trophy gi ngasi sana ki ba match da thau thammi banna wicket tara da match asi mai pakre match asi da model club singama khana tos ngamdana bet khallaga ahan ba innings bet pai kibada over tarama thoge ball ahum da wicket loina mak turaga run kulum doi khak loba ngamki ani suba innings da thau thammi banna over ahum ga ball amada wicket amata tudana run kuntari laudana match asi mai pake match mai pakraba thau thamaiban gi team captain waikhom gangana ball tarahum doi mai unakibada run tarahum de laukibaga loina over ahum da wicket ahum tuanduna women of the match ki title lauki hayeng PTCC patchoi masung AKSDO khangabokna lamba thenagani Manipur Cricket Association sendana model higher secondary masung Oriental College ground da team taratarna group ani thokna saru yaraga thas ki tarani pandagi team hauduna satharli batare suba MNCA Palte tournament ki ngase sana ki match sa sedo thamibanna ki IYC Ketrigaw wicket amada maiti ba pikre match sa sida ki IYC Ketrigaw na tos ngamlaga betting hana tawbagi ahan ba innings ta over kunma thoida wicket loina mak turaga run maftra hom doi lobangam ki ani sub innings ta sedona over kuma panda wicket mapan turaga run maftra mari laudana match asi mai paki bane match mai pakraba sedogi all rounder sagurakpam lansen bana ball humdra taret mayok naraga run ni full low ki bagalana over yang manga ball langki bada wicket ani 200 man of the match ki title loki satariba tournament asiga hayeng SSU singzamayamadi Oscar Pauna Bazarna sanagani housing ngasi nomi gyobe ngasagi pau ngasiga inga sagi pawda ngasi Manipur da khwaidig saki bagi sang degree Celsius kunmari oiki khwaidig ingibana degree Celsius mapan dasmik ani oiki nungside awesing manigi chang ayukta sada maftra manga namidang waram dana sadini pamarini losilak pada mariba paumana Sri Minister Nong Thomam Biriana Contractor Suba National Games amadi ani Suba Nordic Games da medal laura kraba sanari amasung official singbo ikai khumnaduna incentive kusinakre Republic Day lisingani kulumdoi thoramda yakai thugai ba pinana ba bomb gi polam sing puthok pasin tawbani haiba RPF PL gi kadar ni haiba hairo part 2 gi single area dagi yamla ba kusukulai kaya ga lunina fare Khoiraman Kaital temporary market seta pofamgi sai naba laiba amasung piriba pofam phambagi matamgi mayokta Kaital fambi singna irang hauruktuna police kamuk nabada vendor taruk asopa nangdun like nakre Imphal East District ki Porampat Police Station ki manung sanba telepati da underground is singna remote control ID bomb thamlamle miyam nipai nakre Rajya Sabha ki MP lesema sana jawban loktak pat amadi kaibul lamjaw National Park yokhatuna thamnabagi wafam parliament pukhatkre Enforcement Directorate na sarsi thangbat khrabang matungda Dimapur ki Special Court amana NSN IM gi General Secretary Thunglailin Muiwagi yamna naknaba et ama yauna atai lusing bakhara court asid laknaba khangan kre Amadi later light bagi khudong saba lauraga mi kharana sal trafficking amadi sal sexual abuse ki tabak sathaduna lairi haina social welfare ki joint director Banti 1000 na form dokre ngasigidamak tade IS news matanga so de losinjari mi yang tabi punama po amukana khuramjari